ni mbeca ukungia wa indo cia matara guku bururi-ini. One kuringana na murugamiri wa magoti mwena wa rugongo no tongera uria indo bururi-ini no guo korona njohi gwati radio na indo citikoro ihitukire ruhonge-ini rwa guthurima wagiriru wa indo rwa KEBS. Wangari Maria wa Muigana ni mwandiki wa mohoro na rina icio makiria. Murugamiriri munene wa ruhonge rwa ungania wa magoti mwena wa rugongo rwa bururi Kinoti Rigera uria uraragia hindi ya mihango ya uhandi wa miti thukuru-ini wa Imwana wa Chugu kaunti-ini ya Meru augite thina umwe ugumeire KRA ni mutugo wa kuhithania indo na gucingiria bururi-ini itari na marua niguo kwiyua magoti, ambapo sasa tunakabiliana na warambuzi wote wanataka idha kuleta bidhaa haramu ambazo haziko kwenye standards za nchi under the KEBS standards. Augite makiria na kuhatiriria ruhonge rwa magoti ukungia wa indo ici ni mutino kuona noho indo ugwati cingiragira bururi-ini ona itathurimitwo wagiriru wacio, ambapo serikali imeamua tukiwa ndani kama KRA tuko na special teams sababu tuna mount roadblock multi agency roadblock ya kukabiliana na bidhaa ambazo zinatoka pande ya Northern Kenya. Utapata ukiingia unapoingia Isiolo Achas Hospital utapata very strong multi agency team. Unyitaniri mwingi na arutwo maabitha a KRA na KWS ni mahotete kuhanda miti makiria ma 3,000 itanya-ini ria gucokia riri wa mititu kaunti-ini ya Meru. Kama KRA tumeunganisha mambo ya ulipaji wa ushuru na utunzaji wa mazingira, ambapo tunasema wakati unatunza mazingira, mazingira nao yatakutunza kama binadamu. And it's for that reason that we're looking at the health of the community in the context of a good environment. Tuko na vilabu katika shule, tuko na Fogi Club Primary, tuko na Environmental Club Chungari Mix na tuko na Wildlife Club Chuku Boys. Hao ni watoto ambao wamejitolea ili wakaweze kuchunga hiyo miche ili tukaweze kuwa na ile forest cover ya 10% in our schools. Afitha wa uramati wa mititu kaunti-ini ya Meru Bernard Wahome ni athingatite muingi uhande miti riri kuri na mbura nene kwambatiria namba ya miti gicigo-ini giki. In an area of allowed 69 square kilometers of Meru County, we have managed to do 18.3%. But we still have a strategic plan with the Meru County government to plant around 40% by the year 2040. Makiria na kuhanda miti thukuru-ini muingi no uritio uhande miti micii-ini na migunda-ini. Ngiribotera Inooro TV, Geto Wangari Maria wa Muigana. Na tugitiria mohoro ma maitu mainoro merahoreke gomeithie cirie mathako na nikubirigia kuria bururi wa Spain kuria bao ya Enes Barfi ndeke ni ya 90 niyo irathinikanire mwihoko wa timu ya Atletico de Madrid wakota